Magage shori ya leboga ebile re tla go lena tšatši la lekgono ye ke kgašo ya rena ba Mantombazana News re le tlišetša yona re le ka Mosina le tlo bona magagesho gore mo re leng gona ke kgauswi le department ya Bembe district ya fire station gona mo fire brigade ebile tropo ya Mosina ke yona ye le bona mo screening sa lena re le tlišetša yona re le gona mo kgauswi le tropo ya Mosina. Magagesho tlhogo ya taba ke gore sephodisa sa Mosina se gopela badudi gore he bantši ba sepela ka yona mmila wo ba itšwa ka mo Eagles Landing ba lebile ka mo tropong ebe batho ba iloreng ba bolokegile magagesho ebe batho ba iloreng ba bolokegile ebile ba sepele ka tsela tše iloreng di bolokegile gore ba kgone go fihla ka tropong go tša malapeng a bona ka polokego ye ke molaetša o tlang go lena o tšwa go ba sephodisa sa Mosina ba iloreng ba bontšiša polokego ya badudi e tla pele ebile e le yona ye iloreng ka nnete e ba yona the first priority go badudi ba Mosina. Mo re bona mo warrant officer Motlhamaru yo iloreng o etile pele lešolo le magagesho ebile o sepela le ba YCOP or Youth Against Crime gona ka mo tropong ya Mosina magagesho ebile rena ba Mantombazana News re gona go le tlišetša yona pego ye thui re le ka mo Mosina town magagesho go tša tropong ya Mosina re a leboga ebile re re ye ke kgašo ya rena tšatši la lekgono la Mantaga o mo botsana mo iloreng badudi ba ya godimo lefase magagesho ke batho ba iloreng ba ya ka malapeng ebile ba tšwa ka tropong ba bangwe ba tšwa ka tropong ba tšwa ka magae ba ya ka tropong mo screening sa lena le temogela team ya YCOP ye ilori etilwe pele ke yena warrant officer Motlhamaru le ka be le mmona mo screening sa lena re le tlišetša yena ke ole yena warrant officer Motlhamaru a bolela le team ya gage ba iloreng ka nnete ba ke batho ba iloreng ba hlwekiša mmila wo gore badudi ba kgone go sepela gabotse ba ya ditulong tše di fapafapaneng magagesho go swana le bo Eagles Landing Ngwele Motse Matswale phase 1 phase 2 le phase 3 phase 4 go ya go phase 12 gona ka kua magagesho ye ke kgašo ya rena tšatši la lekgono re le gona ka mo ke bona ba le ba bona mola ba hlwekiša wona mmila wo ebile ba rata go eletša badudi gore ba sepele ka polokego ba ya malapeng rena ba Mantombazana News re gona magagesho ebile re tla dula re le gona re thegile di program tše di swanang le tše tša Mosina subs tše iloreng ka nnete magagesho a re šomišaneng le bona ba sephodisa sa Mosina ebile re bontšiše gore re a ba thega ebile re tla dula re na le bona bjale ka law enforcement go tša bona batho ba iloreng ba re thuša ka tša polokego magagesho ye ke kgašo ya rena ba Mantombazana News tšatši la lekgono re le tlišetša yona re le gona mo Mosina ebile re re magagesho molaetša ke wo ba sephodisa ba kgopela gore he re ntše re sepela ka tšona ditsela tše re sepelang ka tšona a re bolokegeng ebile re sepele ka ditsela tše iloreng di bolokegile ke ge le bona ba sephodisa ba leka go o fokotša lešotšana le iloreng le gona mo mmileng wo badudi ba tšeang shortcut gore double up ba ya ka kua Eagles Landing ba itšwa ka tropong ya Mosina ka gore tropo yona a e gole magagesho ke yona ye tropo gona mo kgauswi batho ba tla be ba tšea di double up re kgopela gore ba bolokege o tšwa go rena ba Mantombazana News tšatši la lekgono re le tlišetša yona re le ka Mosina ebile re a le rata
le be le letšatši le le botse.